Let's give it up to our contingent number 3 from Barangay Alae.
Panog Festival 2018. 2019, I'm sorry. 2019 na di ay. Contingent number 3. Again, congratulations, Brother Alain, to all the winners. And Brother Alain, you will perform after the Kalibutong tangang lugar Laagok suroy na Mag-enjoy mapawaw Sa lugar nga lingaw Sa dapit nga bugnaw Laagok suroy na Alina maglaag-laag Kalibutong tangang lugar Laagok suroy na Mag-enjoy mapawaw Sa lugar nga lingaw Sa dapit nga bugnaw Laagok suroy na Alina